Ngiyababingelela bezulu eliphezulu, ngiyababingelela abakandaba omhle kakhulu. uNdaba ngiyameba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi, kube sengathi ngimbuka isihlahla somdlebe. Igwija likaMdlaka ligwegwe lijiza abasini bengoma, inkomo yakhala emthonjaneni izwe zonke zayizwa ukulila. Ngethemba basaphila bonke abesilo, ngethemba basaphila bezulu eliphezulu. Babingelelwa umntungwa ukholo ngowakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube bakwethu. Nanku-ke umuthi umuthi-ke wokuchatha-ke lona kuthiwa-ke inguduza, kuthiwa inguduza ingane zakwethu, kuthiwa inguduza-ke ngani ngoba-ke uyaguduza-ke ungena-ke wonke-ke amakamelo-ke omzimba-ke ufune-ke ungcolile, uyangena-ke emgogodleni-ke ukukhiphe-ke wonke-ke amatheketheke lapho-ke umuntu-ke echathe-ke ngawo nina beqhawe. Uye-ke uhambe-ke nomuthi-ke nemithi-ke efana-ke nomathunga nesiklenama-ke esimhlophe nina beqhawe, nina bembube, kuthiwa-ke inguduza-ke lena. Kanti-ke isigaxa sawo-ke sinegwebu-ke eliningi, sikhipha-ke igwebu-ke eliningi okubuye-ke kugezwe-ke ngalo-ke amahawu nina beqhawe nina bembube. Ubuye-ke ube muhle-ke nakubantu-ke besifazana-ke uma ngabe bechathe-ke ngawo-ke uyahlanza-ke isinye ukhiphe-ke isigaxa lapha esinyeni, lesigaxa lesi esiye-ke sigijimise-ke okwengane-ke esinyeni-ke somuntu-ke esifazana, sinyakazise-ke okwengane-ke uyasikhipha-ke uma ngabe-ke umuntu wesifazana-ke echatha ngawo-ke lo muthi-ke kuthiwa-ke inguduza nina beqhawe. Ake ngime-ke lapho baphile-ke abembube, baphile-ke abesilo. Ngiyabonga.